tu ni November ni som sang ni le som ni jinglam da giat akipanina damkam bazar new lamkaom bazar India ASEAN tu tena kiphinna nei le lelwa amau kiphinna ani na zia ko hi le khaluya company in khat sunga mu dinga apiak target laksom kwa amu su azolo zia kwa company in alo 75% kia apiak zia ka dunia lungkim lo akiphinna nei vidanina sian tu ten genu hi amau ten again danun a target u kim khat bang muso ama aliu alo kim taka pia kitwan lo inna genwa bazar India ichi India state tuam bana Imphal tan pha leng oma Imphal ASEAN tu te to akithuzak na wa leng kei bang tuak khalo hidani na sian tu te na genu hi wailo ina overtime asep sakinomwa ya overtime bana nasip dang tuam thilgik do pai keli thil tuam azat na ti waleng alo pungsa kituan lo ina genwa hoi jak khonga leng lungkim lo akiphinu hidani na genu hi kiphin na ngai sak a hi kele dor ki honglo ding le heiba kiphin na sunjom ding u hidani na genwa lamka bazar India a hi le July ni ko sang ni le somnia hon khia ka oma he mabana akiphin nau ngai saka aom ngei leng ilamena hoitaka hongki hongnon ingak la pe na he tu ne hai kiphin na kipan na sana hi ale ama pe kapana store target to ke saya na ki ho samo store target sanglwa hon sukyam sakun kichi o hon chi se ku himale store target hon chuniam ngei lo bana hoi target hi hon achieve lo changa kha i lo hon kat zoma umo hoi lo hon kat ja kwa ama pe ka kat lo dia ana kingen sa hilele hon kat te ja kwa 75% kimu wai lungkim lo pi na hi cha ya anatu kho mana ki phin ma ka hiu achi le kha bang za hi da wai khaluya pan athu hong pai mo hilele tu kha hong ki pan ni danga hi chi bang bazar India na om ngei nai lo hi target amu keulele lo kat chi koi ma nam ngei lo mo no se mi bang za om ya somle guk ka hidu tu khaluya di khalak som kwai ve wa hoi la ka 50% hong chu kimu zo mo hilele wai full on kimu lo changa 75% on peon adang teng hon kat sakumo hoi jaka wa kilung kim lo ma hoi jaka dor ki hon sak lo so ma hi achi le mo ye atu na pana target on piak tiu achieve to lai chingani bo yai target pen khaluya ki panong pai pana hi ama hu chidan bang ma thuangom ngei lo mo achi le thwa bang tan am to som bang chi so to chu wai lo to akisam pen 75% bana kisam teng hon piak mau dor hong sak lo di chi a hi ka thu pung naw mo ka thu kim naw wai di na no heu tu te phong na tu za ya le heu tu amul lamate to le ki ho na pai lel mo to wai bang chi bang in pan hon la do wai pan hon lak pen hiai lamate to ko lung kim na ta na tung tuan ke le dor ki hong sak twal lo di thudik tak chu kalo kha basic hon chiam zau pen kha mu nge de hi himale amount i target hon piaun chin hoi achieve lo zia ka 75% hon kat chi danu chu thilom the hi lo hi zia ka ki phinna nei ma ka hiu hoi teng hin te again the hoi changa overtime bangle ka hi sekwa hoi overtime bangale dakal kwa ka sep na dimun laka dakal som le khat bang ki se ma hi hoi in le sum hiam bang hiam overtime bol zia ka mu chi bangle om ton kia sep thei tanin ka semwa housekeeping na le ka semwa 1 gig do pa ngai le ka domwa sep thei teng sem khom vek ka hi wai huchi kom kalin le haidan thil hongom ja ka lungkim lo na ne ya ki phin ma ka hi wai teng hi dio ka ki phin nau ha lo akim lo ka mu ja ko hiya wai pian kha ka sep walu ngen ka hi ke wa ka sep na mau lo ngen ka hi le lu hoi chang in le timing le kha o tia ki sem gi ge hil le hoi kha bonus pay chi le om tuan lo expense le ni tenga ko ma paket apana ka ki sok kyak gi ge wa hiya hoi pen kha
company dang kha at least ti singpi be khong pe je lu hi lele hi ya kha ma ni packet nge na ki hi hi a pai dan kha a fair lo him khat o ma hi chi hi kong thei saku to hi